ngenkathi uJesu esethuneni oPeter babezikhiyele uPeter nabazalwane bonke ababekade belandela uJesu bebazikhiyele indaba beyikhiyele of course banelomcabango ukuthi since kubulawa uJesu wonke umuntu obekalandela uJesu usendleleni yokufa nokuthi bayikhila nje abanaso isiqinisekiso abakholwa 100% ukuthi ngempela lo muntu lo angafa avuke ngoba ukufa before uJesu ukufa bekumaster yabona nje mawufike ekufeni nje ufike ebumnyameni kuphelile nya kodwa makufika uJesu wavuka uJesu ukufa akusase ukufa sesiyalala yo bazalwane nikhona kodwa ngicela ukuphinda futhi you see ukuvuka kukaJesu converted death into sleep. Death is no more death, but death is now sleep. Asisathu feel umuntu sithulele ngoba umuntu olele uzovuka kanti ofila akavuki. Nikhona bazalwane nikhona. So you see resurrection kaJesu insothini ngathi ikhahlela ukufa into existence ukufa ukufa kodwa kusasilo ngakufa lokuya akusiyabona lokufa lokuya uyakhumbula lokufa ninakhumbula lokudala lokuyana ngazi noma ngiyakhumbula yini Nkosi yami eyawo inkosi yami owakhe ngibackup amen ngithi lokufa lokuya bazalwane lokufa lokuya yabona lapha yana mawufila impela nje ya becaca impela ukuthi yisilo umuntu ushonile but after Jesus akusashona manje seyalala manje you see yabona nje ukulala manje ukulala kwethu kuhlukile ngoba masilala inyama bewesilala ngakhona ngizothi singena into deep sleep to a point whereby inyama iyabola intense inyama ibone namhlanje it's deep sleep not dead. You are not dead ngoba Jesus you see yabona le language ukuthi umuntu ushonile eyabantu abangikho akuseyini anshonile kanti uJesu uthi nathi you shall not taste death awuzukufa vele ngeke ufe uzolala